još ti govoriti. I naćemo da radimo tope stvari što radi kada ne mogu zostati noškama, njima tako pisi. Nećemo, sada, evo ga, dobro je. Prva stvar je dosadjujem sve. Ajde, došli sam sastra. Druga stvar, molim Boga da možemo te zase treće. Prdim. Ajde. Treće je, da, četvrto, gledam stroše timove. Ajde me vidjeti što ima na treće. Gdje dalje? Daj da ugasim ovo. Ispod je baterija. I peto, klepem se po glavi. To bi bilo to sve do ove epizode. Nadam se da vas vidjela. Pozdrav.